mangaliswe bazalwane ukuthi ungathi kunjena but make has not stopped ngenkonzo yakhe. Akakayekeli make ukuthi asenyime uyabo. Make uqhubekile bazalwane. Mina futhi sebenye into ngamake nekufunza inkonzo yaNkulunkulu akakayekeli make ukuthi nakuhluphe. Ngakho lesibili namasonto siyahamba siyovisela bazalwane sihamba yebazalo nana nabona ngiyacela lo. Ngiyakukala bonke kule kubonile make aboyila ngenkonzo. Manje sona uyasifundisa noma umuntu usokuyasifundisa ngamake asilethele bazalwane. Kubo bonke make kude lakekele make kude nje lakekele bonke kungathi nje kunjalo nje banjalo. Amen bazalwane. Senzothi asifundele bakwasifundisa asifundele ukuthi akwendanga bazalwane. Amen. Ngicela sesifundele incwadi yaseBhayibhelini Philippians chapter 4. Ngicela sifundele bazalwane lesatholile. Philippians 4 kuqala verse 15, 16, 17 na 18. Okay, ngicela ukuthi bazalwane asifundele Philippians 4 kusukela ku verse 15 kuya ku verse 23. Niyati nani nine baseFilipi ukuthi ekuqaleni kwekushumayela kwami livangeli naniphuma eMasedoniya bekude ngisho nalinye libandla lelahlanganyela nami endzabeni yekupha nekwemukela ngaphandle kwenu. Ngobe noma ngiseThesalonika nake nangithumelela lusito hayi kanye kuphela nje. Akusho ukuthi ngifuna sipho kodwa ngifuna sithelo saso lesingusona sitakwanzisa inzuzo kini. Ngemukele konke ngalokungetulu ngenelisekile ngetipho lengitinikwe ngu-Epafrodithu tiqhamuka kini letingumnikelo longemakha lamnanzi umhlatshelo lowemukelekako nalojabulisako kuNkulunkulu. uNkulunkulu wami utawuhlangabetana nako konke kweswela kwenu kuye ngemcebo webukhosi bakhe lobuKristu Jesu. Akube ludumo kuNkulunkulu longuBaba wethu kuze kube ngunaphakade naphakade. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. Pawula bengakhulumi baseFilipi abekhuluma nathi ngoba namhla lo kusoloku ukhuluma nathi bazalwane. Ngisebenzile nebhange 25 years. Amen. Now ufika ibhange utofuna i-account uyalaba labafundisako bakuhlalisa ubhalisa. Usho ukuthi imali yami itawungena la tabavolo nami. Lokunye-ke maybe kube ima-investments. Lokusho ukuthi lapho ufaka khona. Uthi Pawula nabazalwane lokupha lenikwentako nifaka kuma-accounts enu besingisi lelibeke kanjani. Uthi the time you give ufaka ku-account yakho wonke umuntu une-account. Sonke sima-account bazalwane. Wonke umuntu lomzalwane lokwatiko ukuthi I must give to God. Usikavula i-account ezulwini. Ngubani odiphozithako kule account? Udiphozithe wena ngithi. Udiphozithe thina. Uthi nesikhathi soyidinga le mali uhambe yokhona kuyidinga. Umnandi nasidiphozitha kuNkulunkulu bazalwane. Ngoba nasokudiphozitha le Nkulunkulu soku-withdraw ngalesikhathi odinga ngaso uthola ne-interest kuba nenzuzo. Uthi Pawula bazalwane ngifuna nathi ukuthi the time ngiyakhohlwa nalapho the time nipha bazalwane you are crediting your account. The time upha uthi lokupha kwenu kungemakha lamnanzi. So each time you give uya athi mali akusho ukuthi kufanele unikele imali akusiyo imali unikele. Akunikele phela akusiko ukuthi imali. Even nemthandazo kulo 24 hours kuna 10%. Bonke lokwendako bazalwane ukwenda you are crediting your account. Usifundisile. It's not only money. Bonke lonako lokwendako bonke ukwendela wena. Amen bazalwane. Lapha bazalwane-ke njengoba sakhethi lakhaya-ke kunanathi imvilopho kunanyana imvilopho bazalwane. Ibhaliwe to open heavens, it's the tithes, free will, seed, Sunday school, mission support.
Lapha-ke abazalwane siyanikela la nangabe khona lokufika-ke ngomali. Lokho umnikelo lo wendaba, you are crediting your account bazalwane. Ungasho ukuthi uphambane nokuphamba. Konke lokhu kwendaba udendela wena. Noma ngabe ngithene emalangeni wakho, udendela wena ufaka le-account yakho ngesikhathi sekuhlupheka, utawuhambe uyokudraw. So bazalwane-ke sizawufaka sesicedzana nalo solo lemnikelo iyahamba bazalwane, iye kumali afike athandazele wonke. Lapha-ke bazalwane nangu-ke lamakhadi amhlophe lapha ukuthi uyafellowshipha, ufuna ukuba member yalana noma awukontangeni ngalesibili noma ngalesine uyagcwalisa, uhlala asho bakithi lamakhadi lawo bazalwane uyawathandazela. Uthi nasangiphethe le khadi abone wena bese uyamembulela ukuthi kahle kahle yini uyidingile. Bese uma nawe esikhaleni bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Kawuqala kunikele mine bese sonke sesiyanikela-ke bazalwane njengoba makasanikele. Niyabona bazalwane njengoba ngisho ibi in-absentia manje sokuyanikela. Sokufanele uyinikele. Solumile ma uyanikela akakashiki le vangeli solo umile ngekuyethemba ngokukhulu. Amen bazalwane. Viva